пирях чист ва чаро пиряхҳо нақши муҳим дар нигоҳ доштани тавозуни табиӣ доранд ё чӣ гуна ба иқлим ва гардиши об таъсир мерасонанд? назорат ва ҳифзи пиряхҳо бояд як бахши муҳими сиёсати давлатӣ ва минтақавӣ бошад. оё шаҳрвандони оддӣ, шаҳрвандоне ки тахассус надоранд ё ин истилоҳе ки мо инҷо истифода кардем, газои гулхонаю энергияи сабз, инҳоро намефаҳманд. Онҳо чӣ гуна метавонанд дар ҳифзи пиряхҳо ва истифодаи дурусти об саҳм бигиранд? натиҷаи тадқиқотҳои дар мисол гем дар 30 соли охир нишон медиҳанд, ки пиряхҳо дар тамоми ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон рӯ ба таназзулёбӣ оварданд. салом, умедвор ҳастам хубу сиҳату солиму бардам ҳастед. Нашри аввали подкасти мо ҳифзи пиряхҳо аст ва ман Далел Шариф ин подкастро пеш мебарам. мавзӯи имрӯзаи мо пиряхҳо, аҳамият, таҳдид, обшавӣ ва чораҳои ҳифзи онҳо мебошад. меҳмони мо имрӯз дар барнома Назирзода Камолиддин, муовини сардори маркази яхшиносӣ, агентии обу ҳавошиносӣ, кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. ба барнома хуш омадед. Ва ҳамчунин Саидзода Суҳбатулло, директори муассисаи давлатии маркази илмию тадқиқоти ҳифзи захираҳои оби кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. ба барнома хуш омадед. мехостам суоли нахуст аз шумо бошад, ҷаноби Камолиддин, лутфан шаҳр диҳед ки пирях чист ва чаро пиряхҳо нақши муҳим дар нигоҳ доштани тавозуни табиӣ доранд ё чӣ гуна ба иқлим ва гардиши об таъсир мерасонанд? саломат бошед. чӣ хеле ки маълум аст, чӣ хеле ки аз илми худи табиатшиносӣ маълум аст, пирях як ҷузъи худи табиат дониста мешавад ва яке аз манбаъҳои асосии захираи обӣ дар шакли ях дониста мешавад ва дар минтақаҳои кӯҳсор, дар кишварҳои кӯҳсор ба мисли ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне манбаи асосии оби ошомиданӣ барои аҳолӣ ва манбаи оби асосӣ барои самти кишоварзӣ, обёрӣ кардани заминҳои кишт ва ҳамчунин барои худи ҷумҳурии Тоҷикистон дар мисол гуфта гузарем, манбаи асосии гидроэнергетика дониста мешавад. ва бояд гуфт ки ин як ҷузъи асосии табиат, экосистема дониста мешавад, ки худ метавонад микроэкосистемаҳои худро дар минтақаҳо таъсис диҳад. дар мисоли возеҳу равшан метавон гуфт ки худи пиряхи бузургтарини ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне пиряхи Ванҷиях, Собиқ Феченко, як бо назар доштем ки масоҳати бениҳоят калон дорад ва системаи яхбандиён бениҳоят бузург аст. як экосистемаи махсуси худро дар минтақаи кӯҳсори ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил намудааст, ки ба дигар экосистемаҳои минтақа таъсири худро мерасонад. яъне ҳамон гуна ки шумо шарҳ додед, аз пирях танҳо як яху як об бояд мафҳум нашавад, яъне хеле нақши муҳим дорад. маъмулан дар минтақа камобӣ, ба назар дар бораи камобӣ бештар суҳбат мешавад дар конференсҳои байналмилалӣ дар дунё. масъалаи камобӣ аст. ҳамин нақши пиряхҳо ба иқтисодиёт, ба об, умуман дар рушди устувори минтақа чӣ нақш дошта метавонад? ҳифзи пиряхҳо, яъне ҳифзи захираҳои об, ҳифзи муҳити зист яке аз масъалаҳои бисёр масъалаҳои муҳими ҷаҳонӣ ба шумор меравад. чуноне ки ҳамагон медонанд, созмони ҷаҳонии обу ҳавошиносӣ ҳамасола оид ба масъалаҳои тағйирёбии иқлим ва гармшавии сайёраро ҳамасола нашр менамоянд. аз он ҷумла гирем 2 солаи охир пайҳам иваз шудани ҳарорати баландтарини ҳаво дар сатҳи замин аз он шаҳодат медиҳад, ки проблемаҳои ҳифзи пиряхҳо ва тағйирёбии иқлим ба онҳо бисёр ниҳоят зиёд гашт, таъсири онҳо ба пиряхҳо ниҳоят зиёд гардидааст. ҳамагон медонанд, ки пиряхҳо яке аз сарчашмаҳои асосии оби тозаи Тоҷикистон ба шумор меравад ва аҳамияти пиряхҳо барои таъмини аҳолӣ ва иқтисодиёт бо об як аҳамияти калоне дорад, чунки бахусус мисол гирем дар шароити ҷуғрофии Тоҷикистон бисёр бузург ва ҳалкунанда мебошад. бидуни пиряхҳо ҳаёти деҳот, саноат ва низоми энергетикӣ зари хатар мемонад. дар шароити тағйирёбии иқлим, ки бори шод номунтазам мешавад, як захираи боэътимоди обро ташкил медиҳанд. вуҷуди пиряхҳо барои рушди устувори минтақа ҳалкунанда ва ҳаётӣ мебошад. мисол гирем дарёи Амударё, ки манбаи асосии онҳо Тоҷикистон мебошад, яъне чунки мо дар болооб қарор дорем ва дар поёноби мо ҷумҳурии Ӯзбекистон, Қазоқистон ва Туркменистон аз ин обҳо истифода мебаранд.
ин як аҳамияти ҳаётӣ доранд. Аз ин рӯ нигоҳдории пиряхҳо масъалаи стратегӣ дар сиёсати минтақавии об ба шумор меравад. шумо аз экосистема гуфтед, аз иқтисод гуфтед ва як мафҳумеро истифода мекунед ки воқеан ҳаётан муҳим арзёбӣ мекунед. ҳамин тибқи маълумотҳо охир раванди обшавии пиряхҳо чӣ гуна аст? Масалан то чӣ андоза суръат мегирад ва аз назари шумо кадом омилҳо суръати бахшидани обшавии пиряхҳоро нақши асосӣ доранд? Кадом омилҳо таъсир мерасонанд ба пиряхҳо, ба обшавии пиряхҳо ва ин маълумотҳо чӣ гуна аст дар ҳоли ҳозир? Чун шумо дар аввали суҳбатам гуфтед ки як чизи муҳим аст барои ҳам обу иқтисоду энергетикаву экосистема. чӣ гуна аст ҳамин суръати обшавии пиряхҳо? дар масъалаи обшавии пиряхҳо, яъне натиҷаи таҳлилҳо ва тадқиқотҳои бисёрсолае ки аз тарафи маркази яхшиносии агентии обу ҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зист ҳамасола сар карда аз соли 1956 то инҷонӣ ба роҳ монда мешавад. яъне ин мониторинги бисёрсола як имконияти бениҳоят хуб барои баҳогузори ҳолати захираи оби ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне худи захираи қабати барф, ҳамчун ҳолати худи пиряхҳо ки суҳбати имрӯза дар масъалаи онҳо мебошад, яъне ба роҳ монда мешавад. яъне натиҷаи тадқиқотҳои дар мисол гӯем дар 30 соли охир нишон медиҳанд ки пиряхҳо дар тамоми ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон рӯ ба таназзулёбӣ оварданд. яке аз мисолҳои бениҳоят равшану возеҳ метавонад пиряхи зарафшон ё ҳавзаи дарёи зарафшон ки дар вилояти Суғд ҷойгир аст. ин яке аз пиряхҳои бениҳоят бузург на танҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон, балки дар Осиёи марказӣ дониста мешавад. яъне масоҳати он дарозии он зиёда аз 25 километрро ташкил медиҳад ва он аз он дарёи зарафшон ки мо аз таърих медонем ки дар аввал обе ки аз ин пирях сарчашма мегирифт то баҳри Арал рафта мерасид. аммо якчанд даҳсолаи охир мо аниқ медонем ки оби ин пирях ва дарёе ки аз ин пиряхҳои ин системаи яхбандии зарафшон сарчашма мегирад, аллакай рафта ба дарёи Арал намерасад. худаш аллакай таҳдид аст ба экосистема. гарчанде ки қисмати зиёди ин об барои заминҳои кишт дар ҷумҳурии Тоҷикистон бениҳоят кам ҳам бошад, аммо кишвари поёноб ҷумҳурии Ӯзбекистон фаъол истифода мебаранд. бояд гуфт ки он меъёре ки ҳаҷми обе ки бояд гуфт 30 сол 40 сол пеш ҷорӣ мешуданд, айни ҳол он меъёр дида намешавад. яъне дар баъзе худи ҳамин ҳавзаро агар мисол гуфта гузарем, дар баъзе шохобҳои хурде ки аз пиряхҳои ҳаҷман хурд сарчашма мегиртанд об, яъне буданд дарёчаҳое ки ҳам мавсимӣ дониста мешуданд ва ҳам бояд гуфт ки аз пиряхҳои хурд сарчашма мегиртанд, айни ҳол ин дарёчаҳо аз байн рафтаанд. яъне пиряхҳои хурде ки ҳаҷман хурде ки аз онҳо сарчашма мегиртанд дарёчаҳо аллакай пурра аз байн рафтаанд ва ин яке аз нишондиҳандаи возеҳи раванди таъсири тағйирёбии иқлим ба пиряхҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дониста мешавад. ва чӣ гуна тағйирёбии иқлим ба пиряхҳои ҷумҳурии Тоҷикистон таъсири худро мерасонад, бояд гуфт ки ин вобаста ба баландшавии ҳарорати ҳаво ва кам гардидани миқдори боришоти ҳавои атмосферӣ дар қисмати яхбандиҳо, яъне дар шакли барф кам гаштани онҳо сабаби асосии коҳиш ёфтани пиряхҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дониста мешавад. яъне дар сурати кам гардидани ғизогирии онҳо, яъне аз боришотҳо, ин ба он мебиёрад ки дар давраи тобистон, яъне дар даврае ки фаъолияти захираи барф то саршави моҳи июн буд, яъне вобаста ба боришот захира барф захира мешуд ва дарёҳоро таъмин менамуд. айни ҳол бошад ин давра, яъне то аввали моҳи июн, агар ки то 10 рӯзаи дуюми моҳи июн гӯем хато намекунем, дар солҳои 30 сол пеш гуфта гузарем, агар ки ҳамхел буд, яъне ин баъд аз он ба пиряхҳо шурӯъ мекарданд. аммо ҳозир бошад ин пештар омад кам. бале, сабаб кам будани захираи барф, яъне боришот кам гардидааст. аз ин лиҳоз боришоте ки давраи зимистон баҳор ба амал меояд, дар муҳлати бениҳоят кам аз байн мераванд, об мешаванд ва баъд аз он пиряхҳо шурӯъ мекунанд. яъне даврае ки худи яъне ғизогирии дарёҳо аз барф буд, кӯтоҳ шудааст ва пиряхҳо аллакай давраи обдиҳии онҳо
یعنی زیاد شده است. هم از حسابی کم گشتنی باری شد، یعنی سببش چگونه شدنش قید نموده، یعنی برف با انجام میرسد، پیرخ‌ها آغاز میکنه و دوامیابی گرمی حرارتی هوا، یعنی در نتیجه روند تغییر آبی اقلیم، یعنی در سالهای قبل اگر که زمستان در منطقه کوهسار از آخری ماه سپتامبر علاقه اکتبر شروع میشد، این حال باشد. ما از تجربه خود میدونیم که ما حتی در ماه‌های نوامبر در منطقه کوهسار کارهای تحقیقاتی اکسپدیسیونی گذرانده میتوانیم، زیرا این زمستان خنکی که پیش که در سالهای قبلی بر وقت آغاز میگردید، این حال باشد، یعنی همین مهلت علاقه قفاروی کرده است. از این لحاظ این یعنی روند گرم شوی، یعنی دوامیابی خشکی و خود گرمی نگاه داشتن در منطقه کوهسار جنوبی ترکستان خوب مشاهده کرده میشه. از اندیشه‌های کمالدین برمیاد که واقعا همین وضع نگران کننده است، گرچه ما کشوری بالا و بم باشیم ولی این تاثیرش همون گونه گفتم به منطقه، با بحر ارال و اون همسایه کشورهای ما میرسد و همین است که مفهومیت و جنگ‌های آبی با وجود میاد و بحث‌ها در این موضوع تزتون میشن. همین کم شدن پیره‌ها تو چه حد به اداره کنی ذخیره آب و محیط زیست در منطقه تاثیر دارد و که تاثیر میرساند به اندیشه شما؟ کم شدن پیره‌ها نه تنها یک مشکلی طبیعی بلکه یک تهدید جدی به اداره کنی ذخیره‌های آبی و حفظ پیره‌ها به حساب می‌رود. یعنی که وقتی که پیره‌ها کم می‌شود، آب‌های دریاها و آبانبارها نیز کاهش می‌یابند. وقتی که پیره‌ها کم می‌شوند، آبشوی نیز کاهش می‌یابد. این باعث پست شدن ثبت آب در دریاها و آبانبارها می‌گردد که برای نوشیدن، برای آبیاری و برای استفاده برق خیلی ضرور است. همزمان بیشتر شدن خطر خشکسالی، کم شدن آب در فصل گرمی میتواند به خشکسالی‌های شدید آورده رساند. این به امنیت عضوقواری و اقتصاد دهات تاثیر منفی خود را میرساند. همزمان به نظام شدن تقسیمات آب بین شهرها گویم بین کشورها، آب‌های تاجیکستان و کشورهای پایانه طوری که گفته گذاشتیم به ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان میرسد. کم شدن پیره‌ها میتواند بحث‌های زیادی را در تقسیمات آب آورده رساند. همزمان اکوسیستم‌های جمهوری تاجیکستان میتواند ضرر جدی بیند از کم شوی آب. یعنی که کم شدن آب تاثیر بی‌واسطه خود را به حفظ محیط زیست، برستنی‌ها، به جنگل‌ها، یعنی که با حیوانات‌های نادر، با حیوانات‌های وحشی، عموما گویم با تمام توازن طبیعی ضرر خود را میرساند. آبستیزی و بیابانشوی نیز زیاد میگردد. مشکل شدن یعنی بنقشه‌گیری از ذخیره‌های آبی نیز مشکل میشود. پیشگویی حجم و تقسیمات آب نیز با کم شدن پیره‌ها خیلی مشکل می شود. نقشه های دراز مدت آبیاری، گیدروانرژتیک و آبرسانی به اهالی نااستوار می گردد. کم شدن پیره‌ها اداره کنی ذخیره های آب را دشوار می‌گرداند و با محیط زیست تاثیر کلان خود را می‌رساند. برای همین نظارت و حفظ پیره‌ها باید یک بخش مهمی سیاست دولتی و منطقوی باشد. یکی از همون روندهای آبشوی پیره‌ها در منطقه‌ای که وجود دارند آبخیزی را با وجود می‌آورد، یعنی سیل را با وجود می‌آورد. وقتی از شبکه‌های اینترنتی می‌بینیم که از منطقه‌های کوهی بعضی نوارها پخش می‌شود که چگونه سنگریزه‌ها میان. شما درباره تهدیدات چی گفتید و آیا یگان قرارهای داخلی در این زمین قبول کرده میشد، یگان چاره‌ها دیده میشد یا عموما وضع در این سمت چگونه است؟ بله، خیلی که شما قید نمودید، یکی از نتیجه های منفی از حد زیاد، یعنی با سرعت کاهش یابی پیره‌ها، یعنی این پیداشوی کلها در قسمت زبان‌های آن پایان‌تر از آن و در بالای آنها میباشد که آنها به نهایت آسیب پذیر و به موازنت میباشند و در با اندک تاثیرات، یعنی تاثیراتی حرارتی هوایی، یعنی یا که با یکم تاثیراتی مکانیکی طبیعی، یعنی در نتیجه افتیدن یکم قسمتی از کوهپاره‌ها این کلها رخ نمیشود و در نتیجه یک سیل‌های به نهایت کلان، سیل‌های پیره‌ای را با وجود می‌آورند که به نهایت ضرری کلان در حدود کشور رسانیده است. به مثال روشن ما میتونیم بگیم که سال 2015 در برسمی ولایت ترکستان بدخشان البته که در یک روز 7 مرتبه از یک نقطه
ҳаҷми сел, яъне аз то ин ҳад таҳдид аст. бале дар як лаҳза вақт ҳамчунин ҳолатҳои селӣ ба қайд гирифта шуд ва ҳангоми гузарондани корҳои тадқиқотӣ дар ин минтақа маълум гардид, ки дар қисмати забонаи пирях, яъне дар поёни қисмати забонаи он як кул ба вуҷуд омадааст дар натиҷаи оҳиста оҳиста обшави пирях ва дар натиҷаи давомнокии гармӣ дар давоми рӯз, яъне барои пешгӯӣ кардани чунин ҳолатҳо махсус агентии обҳавошиносӣ ки масъул дониста мешавад, дар давраи тобистон миқдори ҳарорати ҳаворо ба инобат мегирад ва давомнокии гармии ин ҳарорати ҳаворо дар баландиҳои муайян ва пешгӯӣ мекунад. ин ҳолат пешгӯӣ шудагӣ буд. Баъди чунин ҳолат рух додан, яъне бо такроран корҳои тадқиқотии экспедитсионӣ гузаронда шуд ва муайян гардид, ки чӣ хеле ки қайд намудем, дар ҳангоми мушоҳидаҳои аризоӣ ин кул дида намешуд, зеро ин дар зери пирях буд ва дар натиҷаи гармшавӣ ҳамон қисмати забона, яъне тарқишҳо ба вуҷуд омада, аз фишори ҳавои атмосферӣ, фишори худи замин, қувваи ҷозиба таъсири худро расонд, ки ин массаи яхин афтода дар булои ин кул, дар натиҷаи ин 7 маротиба, яъне дар натиҷаи лапишхӯрӣ чунин ҳолат рух дод. Дигар мисоли возеҳу равшан вобаста ба ҳамин сар задани офатҳои табиӣ кулҳои пиряхӣ, мо метавонем гӯем минтақаи ҷамоати деҳоти Сурхоб я ҳавзаи дарёи Сурхоб, яъне болотар аз ноҳияи Лахш километр 250, ки дар натиҷаи номувозинат будани пирях, ки Саидои Нафисӣ ном дорад, яъне собиқ пиряхи баралмос, дар қисмати болои ин пирях аз якчанд маротиба кулҳо ҳаҷман гуногун пайдо шуда истода ҳастанд, ки дар давоми 5 соли охир зиёда аз 10 маротиба чунин ҳолатҳо шуд. дар натиҷа роҳи калони автомобилгардӣ, ки шаҳри Душанбе, Ваҳдат, Лахш ва ба ҷумҳурии Қирғизистон мебурданд, вайрон шуда рафт. яъне ин яке аз мисолҳои равшани чунин ҳолатҳо ва барои пешгирӣ кардани чунин ҳолатҳо ҳатто дар сатҳи минтақавӣ як лоиҳаи минтақавӣ низ кору фаъолият менамояд, ки бахусус барои, агар ки номи дурусташ хато накунам, омӯзиши ҳолатҳои фавқулодае, ки рахнашавии кулҳои пиряхӣ дар натиҷаи таъсири тағйирёбии иқлим дар кишварҳои Осиёи марказӣ бо ҳамхел машҳур аст, яъне лоиҳаи Гловка. онҳо бахусус барои мониторинг, омӯзиш, баҳогузорӣ ва чораандешӣ намудани чунин ҳолатҳо, чунин ҳолати рахнашавии кулҳои пиряхӣ равона шудааст. ва дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар давоми соли 24-25 аз тарафи мутахассисони агентии обҳавошиносӣ бо дастгирии ин лоиҳа, яъне харитаи роҳ барои ворид намудани ин масъала ба стратегияҳои ва барномаҳои давлатӣ, яъне бахусус ба стратегия миллии обид ба мутобиқшавии барованди тағйирёбии иқлим, ки то соли 2030 пешбинӣ шудааст, яъне ҳамчун як харитаи роҳ барои ба ин ҳуҷҷатҳои муҳими давлатӣ ворид кардан. ҳамчунин дар доираи ин харитаи роҳ як қатор нақша чорабиниҳо дар сатҳи минтақави локалӣ, яъне дар ҳудуди як ноҳияи хурд, як деҳаи хурд, ё ин ки дар як ҳудуди минтақа ва ё ки дар тамоми ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор нақша чорабиниҳо аз тарафи агентии обҳавошиносӣ таҳия ва пешниҳод гардидааст. бояд гуфт, ки ин бениҳоят як нақша чорабиниҳои муфид дониста мешавад, ки онро метавонанд на танҳо ҷумҳурии Тоҷикистон, балки кишварҳои ҳамсояи мо, ки ба чунин ҳолатҳо рӯбарӯ мешаванд, метавонанд инро истифода баранд. дар аввали суҳбат гуфтед, ки дар он барси шумо аллакай огоҳ будед, ки ҳамин ҳодиса рух медад. нақша чорабиниҳо фақат барои пешгӯӣ кардани ҳамин ҳодисаот, ё ки вай ҷанбаи боздорандагӣ ҳам дорад, яъне ҳифз ҳам мекунанд дар минтақаҳо, фақат ҷои огоҳ кунанда дорад. чун бисёр бинандаҳо ҳамин суол мешавад, ки чӣ хел мешавад пирахҳоро ҳифз кард, яъне як гап аст, чӣ хел мешавад яха масалан ҳифз кард дар шароите ки офтоб ин аст. ин суоли вай аст, бисёр аз зеҳни бинанда мегзарад. дуруст. қисмати аввали саволи шумо, яъне пешгӯӣ кардан, хеле ки қайд намудем, агентии обҳавошиносӣ дар баробари пешгӯӣ кардани вазъи боду ҳаво чунин ҳолатҳои фавқулода, аз ҷумла фаромадани тарма дар давраи зимистон, баҳор ва зуҳуротҳои селӣ дар давраи баҳор, тобистон, ки ба боришот вобастагӣ дорад ва баъд ина чӣ хеле ки қайд намудем, зуҳуроти селҳое, ки ба пиряхҳо вобаста ҳастанд, ки пешгӯӣ менамояд мунтазам
و هم که این هم این پیشگویی‌ها با تمام وزارت اداره داخل و در همه شبکه‌های اجتماعی خود یک انتیا باشنسی کمیته حفظ محیط زیست، کمیته حالت‌های فوق‌العاده پهن کرده می شود که تمام شهروندان میتونن از اون دسترسی پیدا کنن، سر وقت آگاه باشند. و این نقشه چرابینی که قید کردیم البته نه تنها در اون پیشگویی کردیم چنین حالت‌ها، همچنین یک قطار نقشه چرابینی‌ها کارها برای حفظ کردنی خود اهالی از چنین حالت‌ها، یعنی کارهای مطابق شوی با چنین روندهای خود تغییر آبی اقلیم، خود آفت‌های طبیعی، همچنین در مسائلی که شما قید نمودید یا حفظ نمودنی پیریخ‌ها از آبشویی، مسئله که به نهایت یک موضوع هست که نه تنها در بین عالمان است بلکه در بین تمامی شهروندان جمهوری اسلامی و بیرون از کشور ما این مسئله، یعنی در بسیاری معرکه‌های سیاسی یا علمی در وقت اشتراک ها اما از طرف اشتراک کنندگان چنین سوال ها می شود که جمهوری اسلامی کشوری تشبثکار در سمت آب و اقلیم، یعنی پیش صف دانسته می شود. شما ما اقدام کننده، ما تشبثکار، ما تشبث های ما چقدر که شکرانه از آن میکنیم که در عرصه بین المللی جانبداری شدن، ما چی تدبیرها پیشنهاد میکنیم یعنی برای حفظ کردن. وابسته به این سوال باید گفت که کارهایی که الکی در حدود جمهوری اسلامی کرده می شود از طرف حکومت جمهوری اسلامی، الکی این کارها گرچند در مثال هیدروانرژی گفته گذاریم، گرچند این سوال این مسئله در سمت هیدروانرژی گفته در همه جا معلوم است، این خود همین آبامورهای جمهوری اسلامی یعنی خودی نارک، سنگ توده، یک سنگ توده و نیروگاه برقی آبی راغونه که یعنی با سالهای نزدیک باید تأسیس یابد، آبی که در آنها جمع می شود یعنی روپوش آبی که در نتیجه غنداری ذخیره آبی پیدا می شود، این با گردش آب در طبیعت به نهایت تأثیری خوب یعنی تأثیر زیاد می رسونه. یعنی وقتی که در روی مساحت زمین مساحت آبی زیاد می شود، در نتیجه تأثیر خود روندی اقلیمی یعنی تأثیر نورهای آفتابی بخارشوی آب به وجود می بیاید. آبی که از سطح آب بخار می شود با هوای اتمسفر میبره و آبی که در هوای اتمسفر است ابر میشود و ابر در نتیجه خود بارش میشود. در نتیجه حرکتی انبوهی هوایی یعنی سیکلون ها، این ابرها با قسمتی بالای وقتی که حرکت میکنن قسمتی کوهسار جمهوری اسلامی منطقه یخبندی، این بارشات البته که در شکل برف میشد. بارشاتی برف که شد پیریخ‌ها غذا میگیرن، این یکی از عامل‌های حفظ کردن پیریخ‌ها دانسته میشه. تشکر برای یک جواب مفصل. صحبت‌لو در همین زمینه می‌خواستم با شما باز یک سوال دیگر باشد که در سطح ملی برای کاهش دادن پیامدهای آبشوی پیریخ‌ها از نقطه نظر امنیت آبی، یعنی یک اصطلاح است امنیت آبی و حفظ محیط زیست چه تدبیرها اندیشیده شدند تا به این منظور؟ تشکر زیاد. در سطح ملی به خاطر حفظ پیریخ‌ها در برابر قبول گردیدن سندهای معیاری حقوقی که تنظیم کننده فعالیت مقامات دولتی میباشند، برنامه‌ها و استراتژی‌ها نیز قبول گردیدند، یعنی برنامه دولتی استفاده عاقلانه ذخیره‌های آب، چطوره که نظیرزاده قید کردن استراتژی تغییریابی اقلیم، استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان نیز قبول گردیده است. یعنی استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان که در زمینه اون یک قطار تدبیرهای مشخص به توصیب رسیده است عملی کرده می شوند. ما می توانیم گوییم یعنی باز برنامه کبودی زورکنی نیز قبول گردیده است تا سال 2040. در این سمت میلیون ها درخت های آرایشی، درخت های سایه افکن، درخت های میوه دهنده شنونده می شوند. یعنی که تأثیر همین بنیادی باغ‌ها یعنی شنوندن درخت‌ها با اعتدار آوردن حرارت هوا در کره زمین می باشد. این برنامه و استراتژی‌ها هدف دارند که آب را یعنی ذخیره‌های آب را ذخیره گردانند، آب را درست استفاده برند و پیریخ‌ها را حفظ کنند. همزمان صرفه‌کاری و اداره‌کنی عاقلانه آب یعنی تکنولوژی‌های کم مصرف آب نیز استفاده می‌شوند در آبیاری زمین‌ها، چطوری که بزرگی میشه کابل نرشینه
истифода мешаванд. барномаҳои ниҳолшинони гуфта гузаштем. насоҳатҳои муҳими кишвар дар даврони соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти омӯзиш ва ҳифзи пиряхҳо ин ба системаи ҷаҳонии мониторинги пиряхҳо ворид намудани маълумотҳо дар бораи таназзулёбии пиряхҳо мебошад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи миллӣ қадамҳои муҳиме мегузорад ки то обро ҳифз кунад, пиряхҳоро ҳифз намоянд ва гуфтанӣ ҳастам ки ин ва паёмадҳои гармшавии иқлимро низ пешгирӣ намоянд. аммо муваффақият танҳо бо кӯшиши ҳукумат намешавад. барои ҳамин ҳар як шаҳрванд бояд дар ин замина саҳми худро барои захираҳои истифодаи захираҳо, яъне ҳифзи захираҳои об ва ҳифзи пиряхҳо бояд гузорад. дар моҳи ҳифзи пиряхҳо қарор дорем. ду нуктаи муҳимаш буда инҷо дарж кардед. яке ин ки янамун обанборҳои шумо гуфтед, ки дигар ин ки ниҳолшинонӣ дарахтзор ва аммо бинандаое ки бисёр ҳамин саволам мекунанд ки чӣ гуна ҳифз карда мешавад, болои ду нукта тамаркуз кунанд, шояд ба бисёр саволи худ посух гиранд ки ҳам ҳамин обанборҳо метавонанд барои ҳифзи пиряхҳо муҳим бошанд, ҳам анамун ниҳолшинонӣ. яъне содда карда бигем бинандаи гиромӣ ки ин ду омил метавонад барои ҳифзи пиряхҳо дар Тоҷикистон мусоидат кунад. аз чорабиниҳо ва ташаббусҳои мо дар сатҳи байналмилалӣ гуфтанд, то чӣ андоза ҳамин ҳамкориҳои байналмилалии олимон дар ҳамин соҳа метавонад ҳамин хатарҳо, таҳдидҳоро дар бораи пиряхҳо пешгӯӣ шаванда бошад, ё ин ки як кӯмаке карда бошанд дар ин самт. ҳамин ҳамкориҳои байналмилалиро дар назар дорам, ҳамин мутахассисони соҳа, олимоне ки дар ин самт кор мекунанд. бале, худи масъалаи иқлим як масъалае ҳаст ки на танҳо ягон кишвар худ дар алоҳидагӣ яъне баҳогузорӣ карда ё ин ки пеши раҳи онро гирифта наметавонад ва ҳолати захираҳои обӣ низ чунин масъала дорад. аз ин лиҳоз ҳамкориҳо бо дар сатҳи миллӣ, минтақавӣ ва байналмилалӣ бениҳоят муҳим арзёбӣ мегардад. аз ин лиҳоз бояд гуфт ки мо мутахассисони соҳа дар сатҳи минтақавӣ, яъне бо кишварҳои ҳамсоя, бояд гуфт ки дар ҳамкорӣ бениҳоят зист қарор дорем ва барои зеро пиряхҳои ҷумҳурии Тоҷикистон гарчанде дар ҳудуди кишвар ҳам ҷойгир бошанд, оби онро на танҳо мо, балки кишварҳои ҳамсоя низ истифода мебаранд. аз ин лиҳоз оид ба ҳолати онҳо, чӣ гуна онҳоро зери назорат қарор мегиранд ва тадбирҳое ки барои худи мониторинги онҳо ва худи ҳифз кардани онҳо на танҳо барои мо, балки барои кишварҳои ҳамсоя бениҳоят зарур, яъне муомилаи иттилоотӣ мешавад, доду гирифти мунтазам оид ба ҳолати иқлимӣ ва ҳолати захираҳои обӣ, додугирифти иттилоот байни кишварҳои Осиёи марказӣ бароҳ монда шуда дар сатҳи байналмилалӣ инчунин ва ҳамкориҳо бахусус барои беҳтар кардани худи омӯзиши ҳолати пиряхҳо бениҳоят муҳим арзёбӣ мегардад. зеро мо гарчанде дорои захираҳои бои пиряхиҳо ҳам бошем, дар дигар минтақаҳо ҳастанд олимон, мутахассисон, бахусус аз кишварҳои Аврупо гирем, кишвари Швейтсария дар масъалаи худи омӯзиши пиряхҳо кишвари пешсафи дунё дониста мешавад. зеро дар онҳо институтҳои зиёди бахусус дар масъалаи пиряхҳо равона шуданд ва дар онҳо фондҳои байналмилалие ки бояд бахусус дар масъалаҳои ҳифз кардани пиряхҳо, дар масъалаҳои ҳифз кардани маълумоти оид ба пиряхҳо, яъне яке аз онҳо айс мемори, яъне хотираи пиряхҳо мебошад ки дар мисоли возеҳ хотираи пиряхҳо, бале, хотираи пиряхҳо онҳо дар тамоми минтақаи кураи замин, дар куҷое ки минтақае ки яхбандӣ ҳастанд, корҳои тадқиқотӣ мегузаронанд бо мутахассисони соҳа ва як қисме аз пиряхҳоро ки метавонад таърихи ҳазорсолаҳои иқлимии кишварҳоро муайян намояд, онҳо гирифта дар ин фонди захиравии худ ҳифз менамоянд ки зеро шояд ки дар баъд аз солҳои оянда мутахассисон ва он дараҷае расанд ки тавонанд тадбирҳо, яъне усулҳо ё моделҳоеро ихтироъ намоянд ки барои беҳтар кардани ҳолати онҳо зарур бошад. аз ин лиҳоз онҳо яъне захираи маълумот барои онҳо дар ин шакл ҳифз менамоянд ва худи ҷумҳурии Тоҷикистон бояд гуфт ки бо чунин созмонҳои байналмилалие ки бахусус барои мониторинги муҳити зист, яъне созмони умумиҷаҳонии обовошиносӣ ки агентии обовошиносӣ аъзои бевоситаи он дониста мешаванд
شود، یعنی سازمانی بین المللی که اوید به حالت که در زیر این سازمان عمومی جهانی و باهوشناسی هست، سازمانی که برای بخصوص به حالت کریوسفر یعنی قبطی یخبندی کره زمین روانه شده است، یعنی اعضا هستند و در دوره آنها دو گرفتی معلومات، دو گرفتی تجربه ها برای آماده می شود، یعنی تجربه های آنها یعنی استفاده برای مدل هایی که علاقه در دیگر کشورها برای مانده شده است و نتیجه نظر رسول داده است، یعنی تجربه آنها نیز در حدود جمهوری اسلامی یعنی جلب کرده می شوند، یعنی در یک جایی استفاده برای برده می شود. از گفته‌های کمالدین برمیاد که تاجیکستان در سطح بین‌المللی دو ده ساله خیلی فعال است در موضوع آب و پیریخ. همین سیاست ملی ما در حال حاضر چگونه است درباره پیریخ آب و شما چگونه شرح میدید در حال حاضر در نظر دارم سیاست ملی رو در این سمت؟ گفتنی هستم که در جاده حفظ و نگهداری ذخیره‌های آبی حکومت جمهوری تاجیکستان تحت راهبری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در دوران صاحب استقلالی در جهان همچون کشوری یک پیشاهنگ و تشبثکار در حل مسئله‌های مهم اکولوژی سیاره مخصوصاً مسئله‌های مربوط به آب شناخته شده است. با درک اهمیت این مسئله حکومت جمهوری تاجیکستان یعنی چطوری که گفتیم پیشنهادهای پیشوای معظم ملت محترم علی رحمان در حل مشکلات گلوبالی مربوط به آب تشبث‌های زیرین را پیشنهاد گردیده است، یعنی سال 2003 سال آبی تازه، سال 2013 سال همکاری در ساحه آب، 10 ساله بین المللی عمل آب برای حیات یعنی سالهای 2005 2015 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سال 2018 2028 و تشبث پنجم جمهوری تاجیکستان این سال 2025 سال بین المللی حفظ پیریخ می باشد. تاجیکستان در سطح بین المللی با تشبث‌های مهم و استوار خود در چطوری که گذاشتیم در ساحه آب و اقلیم، محیط زیست، خصوصا حفظ ذخیره‌های آب، حفظ پیریخ‌ها به طور وسیع یعنی شناخته شده است. سیاست ملی کشور در این سمت به حل مشکلات‌های گلوبالی آب نگرانیده شده است، یعنی که نه تنها با مشکلی‌هایی که در حدود جمهوری تاجیکستان بلکه در تمام جهان مشکلی که تمام جهان در سمت همین حفظ پیریخ و در سمت آبشوی پیریخ و حفظ ذخیره‌های آب نگرانیده شده است، روانه کرده شده است. سیاست ملی تاجیکستان رو یک چند پرینسیپ ها هست، من دو پرینسیپش رو در اینجا گفته میگذارم، یعنی حفظ و استفاده عاقلانه سرچشمه های آب که اساس زندگی یعنی اساس زندگی اقتصادیات و محیط سالم می باشند، همزمان فعالیت در سمت بین المللی یعنی بین المللی تا تمام جهان اهمیت آب و پیریخ ها را درک کنند. این سیاستی پیشگرفته حکومت جمهوری تاجیکستان نشان می‌دهد که تاجیکستان نه تنها برای خود بلکه برای تمام آینده آبی تمام منطقه جهان اندیشیده ایستاده است. درباره جهان گفتن از جان داشتم تا در سطح جهان هم همین مفهوم ها و همین ایده ها وجود دارد، یعنی مردم میخواند که آب و پیریخ ها حفظ شوند چون این اساس زندگی است. میخواستم درباره همین گازهای گلخانه‌ای بگید که پرتاب همین ها در سراسر جهان تا چه حد میتواند به حفظ پیریخ ها مساعدت کند یا اینکه از راههای همون تکنولوژی با یگان راههای با تکنولوژی که امروز ما میگیم پیشرفت میشود که این همین از حفظ از آبشوی پیریخ ها جلوگیری شود یعنی پیشگیری شود. البته خودی یکی از عامل‌های اساسی تغییر آبی اقلیم مشکلاتی که در مسائل هوای اتمسفری یعنی گرمشوی هوای اتمسفر و روشنی قبطی اوزونی یعنی پرتوهای گازهای گلخانه‌ای دانسته میشود و دست کشیدن از چنین منبع‌هایی که میتوانند به هوای اتمسفر گازهای گلخانه‌ای را اخراج نمایند یعنی گزارش به انرژی سبز و استفاده بری مسائلی که آن را امکانیت هست که دوباره کارکرد کرده شود، یکی از عامل‌های اساسی یا از عامل‌های مهمی آنتروپوگنی یعنی که از طرف انسان میباشد به نهایت مهم برای حفظ طبیعت دانسته میشود. یعنی در حالتی که
аз тарафи корхонаҳо ташкилотҳои бузурги саноатие ки дар натиҷаи кор ва фаъолияти худ аз сӯзишворҳои нафтӣ истифода мебаранд ва дар натиҷаи сӯзиш ба ҳавои атмосфера газҳои гулхонагӣ бениҳоят бо ҳаҷми зиёд партов мекунанд. яъне дар сурати онҳо ба гузаштан ба энергияҳои алтернативӣ, яъне ба қувваи барқ ва дигар манбаъҳои энергетикӣ партов бояд гуфт ки умуман надоранд, онҳо ба худи раванди гиргардиши ҳавои атмосферӣ, сифати ҳавои атмосфера таъсири бениҳоят хубро мерасонанд. яъне дар сурате ки партовҳо дар ҳавои атмосферӣ кам бошад, мубодилаи нурпошии офтоб дар ҳавои атмосфери ҷумҳурии Тоҷикистон дар кураи савраи замин бояд гуфт ки беҳтар мешавад ва ин нурҳои офтобие ки ба сатҳи замин меоянд ва дар натиҷаи инъикосёбӣ бояд аллакай ба фазои кайҳон пош хӯранд, онҳо дар ҳавои атмосфера манъ намегарданд. яъне ин ҳавои дар натиҷае ки аз партовҳое ки аз тарафи газҳои гулхонагӣ буданд пардаи махсусеро барои инъикосёбии нурҳои офтобӣ истеҳсол мекарданд, онҳо дар сурати набуданашон, яъне ин раванди табиӣ, яъне нурпошии офтоб ва инъикосёбии нурҳои он, яъне дар ҳолати мувозинатӣ қарор гирад. ҳавои атмосфера, яъне гармшавии ҳавои атмосфера бояд гуфт ки ба танзим хоҳад омад ва дар натиҷаи ба танзим дар омадани ҳавои атмосфера, яъне раванди дараҷаи зиёди, яъне бо суръат гармшавии ҳавои атмосфера, агар ки он суръате ки айни ҳол аст ва пешгӯие ки аз тарафи олимон шуда истоданд ки дар натиҷаи 30 сол, 50 сол, 100 соли охир ин раванде ки аз сабаби асосишон бахусус ҳамин корхонаҳои саноатии бузург дониста мешаванд, агар ки онҳо аз ин кори худ рафти истифодабарӣ манбаъҳои сӯзишвории худ дасткашӣ намоянд, сифати ҳавои атмосфера беҳтар мешавад. яъне ҳарорати ҳавои атмосфера ба меъёри муайяне ба танзим медорад ки ин ба худ барои ҳифз кардани захираҳои обӣ яъне таъсири мусбии худро мерасонад. вақте ки ҳарорати ҳаво бо шиддат баланд намешавад ва ин гармӣ ба пиряхҳо ба захираҳои обӣ таъсири зиёд намерасонад, пиряхҳо ҳифз мешаванд ва ин дар навбати худ ба раванди мувозинатии худи ҳолати захираҳои обӣ таъсири мусбии худро мерасонад. саломат бошед. суҳбатҳо соли охир аст ба шумо. ман умедвор ҳастам ки шумо ин суҳбатро хулоса мекунед ба унвони охирин суол ва ҳамзамон хулоса кунед суҳбати моро дар маҷмӯи ин подкастро. мо инҷо суҳбати тахассусӣ кардем, шумо чун мутахассис суҳбат кардед. оё шаҳрвандони оддӣ, шаҳрвандоне ки тахассус надоранд, ин истилоҳе ки мо инҷо истифода кардем, газҳои гулхонаи энергияи сабз, инҳоро намефаҳманд. онҳо чӣ гуна метавонанд дар ҳифзи пиряхҳо ва истифодаи дурусти об саҳм бигиранд? ҳар як шаҳрванд метавонад саҳми худро дар ҳифзи захираҳои об, ҳифзи пиряхҳо расонад. яъне ки агар мисол гирем, чӣ тавре ки гуфта гузаштем, барномаҳои кабудгузоркунӣ қабул гардиданд. ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон яктоги агар гӯем як дарахти сояафкан ё ки дарахти мевадиҳанда шинонанд ва ҳамзамон аз ҷониби Кумитаи ҳифзи муҳити зист пайваста аксияҳои тозагӣ низ гузаронида мешавад. аксияҳои тозагии маҳал, аксияҳои тозагии соҳил ва ҳар як шаҳрванд метавонад ки дар ин аксия омада иштирок кунанд, саҳми худро гузоранд. барои обёрӣ мисол гирем, агар аз ҳамаи шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад ки ҳамин обро бо хеле ки гуфта гузаштем капельное орошение истифода баранд. ҳамзамон аз истифодаи пластикҳо низ худдорӣ намоянд ва пластикҳоро ба дарёҳо, ба обанборҳо низ напартоянд, чунки аз дарёҳо низ ин барои истифодаи оби ошомиданӣ низ истифода бурда мешавад. ташаккури зиёд ва ман умедвор ҳастам ки як суҳбати ҷолиб буд дар ин замина. бинандаи гиромӣ, шумо аз суҳбати мутахассисон дарёфтед ки пиряхҳо чӣ қадар барои мо, барои ҳаёти мо ва барои ҳаёти минтақа ва умуман кураи замин аҳамияти бузург доранд. пас биёед дар ҳифзи муҳити зист, дар тоза нигоҳ доштани об, иқлим ва ҳавои кишвар
талош бикунем ва саҳм бигирем ва ин шиорро фаромӯш накунем ки об манбаи ҳаёт аст ва ин шиорро ҷиддӣ бигирем ва умедвор ҳастам ки мардуми шарифи тоҷикистон ба дарки ин шиор мерасанд. ин подкасти аввалини моҳи ҳифзи пиряхҳо буд. то подкастҳои дигар дар паноҳи худо бимонед.